GPS Padang Bulan Bani Sadarion. Ubani nasyam keluarga GPS Padang Bulan na mengikuti kebaktian on mungkin lang boy si gereja melalui live streaming. Trinitatis nomor topik Rohma Arini Tuhanin. Julakihan nami Rohma Arini Tuhan. Pukah kita ma kebaktian tang, pai mai pukah kita rap mahita martonggo ibaga suhur, martonggo maita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonina pasing situ palangit pakon tanohon. Amen. Ase marparlaho natalup na siyam bani Tuhan in. Gabi harosuh tumang bani, marbuah na siyam bani sagala horja na madear. Anjaha martambah bani na siyam panandayon pasal na ibata. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata, pargogo na sotarimbang janah pardear layak. Rosi sadokah ni do idop ni uhurmu. Malas do uhur nami halani iramoti. Jana ipargogoi ham do hanami rosi sadarion. Ipuji hanami doham halani nadop ondos ambilan nama dearin. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Ain do hagoluhan nami. Tonduy muin man natongtong mambobai hanami. Mardalan ibagas hatamu. Diate tupa mabamu ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Ganup ari doin rosi tahun hutahun si holdo hudodingkon goranmu. Ham Tuhan naibata say hupuji doham. Mandoding kita haleluya nomor 404 ayat sada pakon 2. Hatamu do Tuhan hupindahinuan bahen suluh bay pardalanan kin pitaham dasain na mamboto hizin dodingkon hita ayat na paduahon.
jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak, anjaha parholong ni uhur hubani haganuk jolma. Doma ia tahun ham, ase totap hanami marhasa daun. Manggolu ibagas damai apa marsi haholongan. Hape gatido hanami manggolu apa mambahen naso iharusuh kon ham. Hurang sirsir do hanami paingat kon hasoman. Gati pambahenan nami, persahap nami membobay hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami mamaki hasoman, padaskon sura-sura ni uhur nami tumang. Ambah niay, gati lupa hanami mandalankon tanggung jawab nami, itongah-tongah ni keluarga, apa rumah tangga nami be. Halani inma asiroha nami, ibagas unduk apa toruh ni uhur ilobemu, mansopotkon dosa nami. Maidop mauhurmu benami, say sasap hama dosa namiin. Topa hama uhur na bayu benami. Ase ulang inut hanami mardosa dopakam. Agi dopak kasoman nami jolma. Ipindohan nami on hubamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha hapor say hita ma hatani naibata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibotoh na siamdo, laho membuat dosa tado ia asero, seng dong dosa ibagas ia, ganup na marianan ibagas ia, seng mardosa. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridakon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Undul Korea. Mandoding hitau se, haleluya nomor 225, ayat sada 2 pakon tolu. Say na paimay mado paroh ni Tuhan Yesus, ay iya haluahon bay ganup na tinobus. surgain ituju doding kon hita ayat na patulungon. Semakin
Saksion hitama hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargogo na sotarimbang, na manupa langit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sangkahlape halyapan, marhite tondun na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritoru, mula manggolu humbani na mate, baniari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun ni na bata bapa, pargogo na sotarimbang in. Hunjay maiya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Au porsaya bani tonu na pasing, bani kuria parsadaan na mapasing in. Parsauran ni segala na mapasing, bani asasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagulon sa dokah ni. Amen. Kundul kuria. Sonari boga hitama ting na masa pakon nalaw si pamasawan batta minggon. Salam batta ganupan. Selamat datang ma batta ganupan khususnya hubani nasiam. Nah mungkin sadokah covidon lapeongga marminggu tapi sedarion roh selamat datang sonai homa hubani nasiam pertoloh atak pe naroh humbani gereja nalegan selamat berkebaktian ma ibadah haganupan. Haganupan kuriain maka tahun selamat ulang tahun dohoma hubani anggota ni Huria Haganupan nomor ulang tahun mulai humbani tanggal 20 November sampai tanggal 10 November. Aima na perlobe hubani inang Helmi Boru Sinurat, inang Minarti Irma Juraida Lumbanturuan, Dianra Keisa Anabel Purba, na marulang tahun bani tanggal 20 November na lewat. Na paupatkon inang Marta Krishna Saragi, pakon Bapak Prima Panca Putra Sipayung tanggal siah November. Na paunomhon inang penginjil Narsinta Manik, selamat ulang tahun inang. Ya, inang Grita Boru Tondang, inang penginjil bani tanggal 10, inang Grita Boru Tondang, inang Nova Hasibuan, Erik Sebastian Kevin Sidauruk tanggal 10 November. Inang Kresna Novalia Purba, Yuli Angreli Jepanya Purba tanggal 12 November. Na 12 hon inang Norita Mariana Girsang, Eunike Sabrina Damanik, Matthew Andrew Saragih marulang tahun tanggal 10 November. Selama ulang tahun ma bani nasiam Haganupan semakin diberkati ma kehidupan ni nasiam na marulang tahun. Ting-tingi batta sadarion na perlobe rapat majelis hubata Haganupan majelis kuriaon ibain kita do rapat bani hari Kamis tanggal 17 November 2022 naipukah kita mulai pukul 17.30. Acara ini aima masahapkon tata cara penilaian hubani calon samas pakon calon situa. Ase Haganuk mahita anggota majelison roh bani rapat ai. Napaduahon
sosialisasi penilaian calon samas pakon calon situa. Ibahin kita do sosialisasi bani hari Minggu tanggal 20 November narohon silup dop keluar minggu marianan i ruang persermonan lantai 2. Ase haganup calon samas pakon calon situa rohma mandihuti acara sosialisasion. Napatuluhon horja bagal na pasing. Horja bagal na pasing ia dongkon bani 20 November 2022 halani ai ase haganup hita na boy mar horja bagal ase rohma pasirsir hita mahadiri ottahomam lahoman jalo horja bagalay. Napaupat kon parguru manaksihon. Parguru manaksihon masuk bani jam 10 tertulis izin jam 12 ya. Jadi ase haganup siswa sidi belajar rohman dihuti acara parguru manaksihonon. PAI nang hari Selasa 15 November 2022 pukul 10 pitu UIP marambilan inang penginjil wanita Narsinta Manik. Napaunomhon PAI nang sektor Makedonia sebagai penutupan na yadongkon bani hari Sabtu 10 siah November 2022 pukul 10 UIP marianan i ruang sermon gereja. Temani mengucap syukur dalam segala hal. Jam 2 nama poso, ulang lupa nasiam nama poso aganupan na yadongkon bani hari Rabu 10 November 22 pukul 10 siah 30 marianan i gereja on. Jam 2 yadongkon secara hybrid ya. Program kerja 2020 tolu halani masuk kota ma tahun 2020 tolu bani piga-piga waktu nalahoroh ase haganupan hita seksi tupuan KMBI pakon KMS. Panitia pembangunan komisi-komisi na adong i kuryaon igapes padang bulanon ase isusun ma program kerja ni pakon keuangan tahun 2020 tolu. Jana rencana kerja pakon rencana keuangan ase ipadasma hubani PHMJ sidokahan bani hari Minggu narohon tanggal 20 November 2022. Jadwal kegiatan na perlu sidingatota na perlu be persiapan pertonggoan penutupan tanggal 10 November 2022. Ibain kita do kebaktian penyegaran iman na bertemahon hidup sebagai orang merdeka. Pengkhotbah ni Bapak Pandita Jaharianson Saragih PhD masuk pukul 10 siah 30 i gereja on. Ase ulang lupa hita bani KPI atau P sebagai penutupan pertonggwata rumah-rumah. Na paduahon pembinaan seri ketiga ya dongkok kita sadarion siluk keluar minggu. Aima bertema mengatasi kepalsuan. Na ibu banhon ni Bapak Situa Untung Suseno MTH. Jadi on perlu ipagulgulhan nami ase holi dop salose kebaktian ulang mitor keluar hita. Riap mahita mendihuti acara pembinaan on mengatasi kepalsuan. Halani bagi do kepalsuan yang hadapi hita bani guluhon, adong do saksi palsu, ya, adong do macam-macam, ya. Jadi sonaha do mengatasi kepalsuan, holi boge hita humbani narasumberta Bapak Situa Untung Suseno. Jadi ini kita ulang mitermulak.
Bani tanggal 17 November nokan songon nadop ibasaho kanami rapat majelis menutuhon penilaian hubani calon majelis. Tanggal 20 November sosialisasi penilaian. Tanggal 24 November rapat majelis menyusun program kerja. 26 November gotong royong persiapan Natal. Tanggal 26 November margotong royong dohi tause untuk persiapan Natal tak i Kuriaon. Baru adong tanggal-tanggal na ituruhin bani kortas ting-ting taboy ididah kita, terutama mengenai hari-hari Natal i Kuriaon. Tapi na perlu si basahanon nami izon amen na paduahonin tanggal 4 Desember adong konon do Sinode Jemaat. Sinode Jemaat masahkon program kerja 2020. Jadi anggo hari-hari Natal boy basah hitaijin ase nedia na boy si dihutotai dihuti hita ikuriaon. Aima ting-ting na boy ipadas kanami bani kuriata ibagas na saminggon. Terima kasih ma martonggo mahita. Ham Tuhan ne batabapan na maringanan inagori atas. Na itandahan nami marhitehon gorannya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan sihopkop kanami. Terima kasih mabamu Tuhan bani hidup nuhurmu diar nilayakmu na tongtong makasomani mamasumasu kuriaon haganupan. Bagi korja nadop ihorjahon kanami, naihapok kanami Tuhan, haganupanin terlaksana halani hidup pakon holong niate tumangdo. Puji-pujian mabamu, bani hidup nihurmuin, halani agepe, hanami si patalang setia hubamu, tapi ham tetap do setia huban nami, tetap do manramoti guluh nami. Tuhan, piga-piga program kerja doma sihol adong konon nami bani minggu-minggu narohon itunggo kanami Tuhan aima KPI nami bani tanggal 10 November ase haganupan hanami boy memberi uhur panorang mandihuti kebaktianin Tuhan. Pasu-pasuham age pandita nami Pandita Jaharianson na sebagai narasumber atape si pambubay bani acara KPI Tuhan haman nama masu-masusi nama memberi kesehatan tong-tong hubani sunai homa age persiapan ni Bapa bani siang nireon homa si holdo adong konon nami aima pembinaan hubani kuriamu haganupan untuk napatuluhon na binobanhon ni Bapa Situa Untung Suseno. Perlu tumangdo acara on Bapa. Perlu tumangdo ase boy hanami mengatasi kepalsuan bani kehidupan nami. Halani geti bani sandiwara ni perguluhonon dapat kepalsuan langsung onani idah kudarat. Terima kasih ma Bapa anggoboy hanami mendihuti acara pembinaan non Tuhan. Gendo guluh nami boy terhindar humbani kepalsuan. Sunai dohoma Bapa age bani rapat-rapat majelis nasi hola dong konon nami tong-tong doha nami marondos kubamu ase ham tong-tong nama masu-masu. Sunai homa age persiapan program kerja nasi hol susunon nami bani tiap-tiap seksi komisi hama Bapa ase haganupan program kerja nami program kerja nalaho pamalaskon uhur mutumang Tuhan. Puji-pujian ma pakon terima kasih bamu.
Tuhan age bani ari-ari nalahorohon si holuhur nami ase hanami pakon hasoman nami na ibagas na hurang sehat ibagas panorangon boy riap martonggo mamuji pasangapon goranmu halanya Bapa melawat maham jolom hamas sidia marsada-sada hasoman nami na ibagas kurang sehat. Nah secara khusus ditonggoh kanami Tuhan Bapa situa Jek Sinar Damanik, Bapa situa RH Tarihoran, Bapa situa Insinyur Pormen Girsang, Bapa Gustaf Purba, Inang Nonya Jamurdin Sinaga, pakon nalegan nalang tersebut kanami Bapa. Si huluhur nami Tuhan, ase hama Bapa nam praguguhi mamasu-masu kesehatan sedia bani ari-ari nalahoroh. Dia titu pambabamu Tuhan, calo hama tonggo nami, ibagas koran anakmu, Yesus Kristus Tuhan si hopkop hanami. Amin. Pai mamandoning kita boga hirtalbe persembahan kor humbani inang kuriaon.
Pasir sirhita hurta lo manangar ambilan batta bani sadarion nebuan honni inang penginjil wanita marhitai hondoding haleluya nomor 120 tolu ayat sada 2 pakon tolu. Mabiar au mangidaho alo panorang na lahoro mamikir borngin na gulap ganup na borit pe totap doding konhita ayat na patuluhon. Martonggo mahita. Ibagas pardalanan ni guluh namion Tuhan. Duma ipabotohkon ham huban nami. Bahasa adongdo. Panorang parpudi
Nay haporsayay hanami, ijay tongon, jupah mahanami, bani hanatalup sidapot konon nami, marhite buah ni nahinorjakon nami, sadokah guluhon. Ayma bani ari panorang, parohmu si magira ay. Tuhan na ibataba panami, pargogohi ham hanami haganup, paguri ni kuryamu, ase ulang lomos uhur nami, ase ulang mabiar hanami mandopakon ari si magira ay, marhitehon ni nadop sirsir hanami, laho mangalwalo paroh niin, marhite na makorjahon horja na iharosuhkon hamhumban nami. Tongon Tuhan ngalut dosipata laho menghadapi na masa ibagas guluhon, terlebih laho pamonangkon diri nami, makuasai haganupan, patundukon haganupan, hutoruh ni harosuh ni uhurmu. Tapi marhitehon ni hatamu porsaya doha nami, tumaparlobe ipaundos kam huban nami, tonduimu tondui napasing, nagabegogoh ban nami, sehingga boy hanami Tuhan, mandopakon haganupan na masa, marhasomankon ham. Terima kasih Bapa, bani panorangon sihol mahanami manjalo hatahaguluhan na kumbamu, na terus ihaporsayay hanami, hatamuindo na pagolpahon, nagabe sormin ban nami Tuhan, laho memperhadapkon kehidupan nami senantiasa, aseboy sadalan hubani harosuhmu. Pasu-pasu ham mahanami haganup, pagori ni kuryamu on, atap sona habepe situasi pakon kondisi nami, sangga borhat hanami hun rumah nami be, tapi tokin i rumahmu nama passing on, papasing ham uhur nami, ase hatamuin, boy masuk hubaga suhur nami, jana bertumbuh marbuah ibagas kehidupan nami sehari-hari. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, ambilan bata bani minggu pa 22 hon Trinitatis, tersurat bani buku Maleaki bindu 4, ipukah humbani ayat sada, das subani ayat onom, sonon ma tersurat pairikirik hitai baga suhurta. Arini Jehovah, tonggorma narohma ariai, gara songon pamurunan, jadi gabedoskon anggala maganup halak najukat maruhur, apa halak parjahat, tutungon ni ari nasihorroh ay masidia, ni Jehovah Sebaot, anjahaseng dong tading bani sidea, bahenon ni urat atap rating pe. Tapi poltak maanggoban nima sagala namarhabiaran bani goranku, mataniari ni hapit toron, marhasoman hamalumon, itoruh ni habong ni, songon anak ni lombu, na malupat-lupat humbagas harang. Jadi dogian ni mamahalak parjahat, ay maningon gabe abuan dosidea itoruh ni tapak ni nahenima, bani namarlulu ay ahu, ni Jehovah Sebaot. Say padingat-dingat hani mama, titah ni si Musa jua-jua kai, titah apa aturan,
nahondoskon ay bani idolok Horeb si padason bani haganup Israel. Tonggorma suruhon kumaban nima Nabi Elias parlobe ni parroh ni ari ni Jehovah na bulon anjaha na majombut ay. Anjaha iya ma napaulakon ukur ni bapa bani anak ni, anjaha ukur ni anak bani bapani, use ulang roh ahu makonahon papa bani tanohon. Tibarjay madasni, horas mahubata haganupan bapa inang. Iya, kita haganupan totu anggo marsahap kita bani ari ni Jehovah mitor ibobaido pikirata pasal ari nasihoroh nalape ongga ibolus kita. Belum pernah kita tahu dan belum pernah kita jalani. Sehingga memang sedikit-sedikit agak maholdo bata menterjemahkan ai bani goluh tasiganup ari halanyaha halani memang berdasarkan petunjuk bani buku Bibel tondo kita boy memahami ai bani ari simagira ai. Tapi ini bani teks ni ambilat tahun masih kira-kira Maleaki menekankan bani pasal parpudi bindu opat on ia hiri marhitenadas martudu-tudu hubani ari ni Jehovah. Tentu ada di sana yang mau dikatakan, ada yang mau dibenahi, paimadas hubani ari ni Jehovah ai. Aido se domu hubani arti goran Meleaki aima utusanku. Jadi aido homana gabe tujuan penulisan ni buku on sebagai utusan laho padaskon nubuatan ni debata hubani bangsa ni. Nahaga ni pargoluhan ni bangsa Israel bani panorang ai adong piga-piga persoalan na doma hampir hurang ipardiatehon sidea. Na parlobe isobut hurang ipardiatehon sidea pasal hasangapon ni naibata marhite na mangondoskon galangan natalup ilobe-lobe ni naibata. Barangkali onpe menjadi penekanan doon bata. Sering kita menganggap bahwa galangan itu sepertinya tidak ada nilainya. Marhitehonnya halani kadang-kadang rado lang dop-dop ipasir-sirhi tahun rumah sehingga jupa-jupa izin tumang. Anggoi basa hita bani Maleaki sada ayat onom das subani ayat walu atarhun ganjang hubasa ayat sada ayat onom minta tolong holina siam na mambuan Bibel inang nailobeon ayat pituni kemudian ayat waluni ase jelas bata ijai apa penyebabnya sehingga Allah itu marah kepada umatnya sebagian doon tene. Nini bani Maleaki sada ayat onom das subani ayat walu hubasa ayat onom holi sambung kam danang ayat pitu pakon ayat waluni. Nini Jehovah Sebaot ipasangap anak do bapani anjaha iha biari juak-juak tuanni anggo bapa do ahu ijado hasangaponku anggo Tuhan ahu ijado biar dopak ahu hanima malim-malim si pahiri goranku hape nini hanima ope sonaha hanami pahiri goranmu. Ayat 8.
Iya, bayangkan kita, nai bata membandingkan diri ni pakon nai tanohon, penguasa nai tanohon. Sedangkan penguasa yang di tanah nai duniaon lah, lang marosu anggo igalangkon galangan nalang dear. Sapari bani zaman ni Bibelta memang naisobut galangan ay adalah membuat bentuk-bentuk ataupun jenis nipinahan. Sehingga harus yang terbaik. Langsual bagal ni langsual paretek ni. Tetapi si jengesan ulang na oyangon. Iboto na siyam do na oyangon nalang boy mardalan. Ulang na borit-boritan. Iboto na siyam do na boritan tokin mando panorang niya manggolo. Artini ipagol pado hubata ketika kita mangondoskon galangan bain kita manatang si jengesan. Satabi bukan mau menyebutkan soal nilai. Anggo porip ar 2000-an pe, anggo porip ar 5000-an pe, anggo porip ar 10-an par 50-an par 100-an. Ulang manadop ipulos-pulos, nadop kumal. Nanyombah tanaitek pe mungkin lang bepot manjalo ketika opung membere hubani cucu ni ini nak uang jajanmu. Enggak mau, jelek sekali uangnya. HP tanpa mungkin isa dari kita, ipa masuk kita usia dompeta, jupah hari Minggu, ay may baik kita hugalangan tanpa unsur kesengajaan. Nah, yakin doha nami, anggo huntong-atong talang adong nasonay ay. Agi nama poso, seberapa pun nilai yang akan kita persembahkan, tapi persembahkanlah yang lurus di dompet. Kan naido kan, ulang nadop ikual-kual i dompet. Na kumal-kumal, nadop moyat, nini bahasa si Malungun. Nadop moyat nini, artini si jengesan matong. Salinari isobutkan nami, bukan soal nilai. Ulang adong koli mangahap lalu anggolang adong nasaun, bukan soal itu. Tetapi persoalannya bagaimana kita mempersiapkan galangan kita seberapa pun nilainya. Tapi si jengesan maay. Nah, nini dopkosyai use, isobut use bani maleaki. Nah, ini ada kesalahan juga bani bangsa Israel. Nah mungkin juga bagi kita pada saat ini. Nini ilupahon hanimado mangondoskon perpuluhan. Maleaki tolu ayat 8 das subani 10. Nini sonon. Adong nasiam nasir-sir mambasa, ase ulang pitahaw mambasa, meleaki tolu, ayat 8, das subani ayat 10. Minta tolong. Asi adong bohal i rumahku. Dop ai ia Johanima maahu marhite ai. Nini Jehovah Sebaot. Atap naso buhaon kudo banima jendela ni langit. Laho manguseihon banima pasu-pasu namar lobih-lobih. Iya, terima kasih. Idah kita. Ayong ga ipa-oto-oto hanami ham. Nini bangsa ai. Lantas naibata makatahon. Ipa-oto-oto hanima duaw. Marhiteaha, marhite nalang yondoskon hanima. Parsapuluhan hubaku. Barangkali anggo gereja kesukuan kurang agak segan-segan manobut pasal on. Tapi inilah buktinya. Bahasa Tuhan HP menilai rentetan di pargoluhat taai. Bukan hanya bagaimana ham hundul i gerejaon. Bagaimana caramu berdoa. Bagaimana caramu martonggo. Bukan sekedar itu. Tapi sampai kepada bagaimana kita
membawa kehormatan na pasangap kon na ibata, marhite aha na yundos kon hita hubani. Agepe bapa inang namaposo, kantongan persembahan itu ipadalan bani Nasyam. Tapi ongga do Nasyam terpikir bahwa memberikan persembahan itu merupakan memberikan kepada Allah. Tak misal ni holi, si Tua Noah do na itaw rin Nasyam, halani iya mamboban padalan kon galangan. Atau inang pakon ni bahapan na salayarari, sedia na mambuan galangan. Berarti langdas, sedia donai di dana Nasyam, bukan sama siapa kita itu memberikan. Makani asal-asal ataupun tanpa unsur kesengajaan, anggo bapay tarik hak katong kadang-kadang doma adong kinano otik rigat ni, lanjar marigat maay. Anggo hanami hinan, mudah-mudahan lang adong na si Ami John Perbatuonom. Ongga do sanga musim-musim ni togel ijay kan. Kortas ni togel ay masuk ku kantong persembahan. Dak bohong aku itu. Lang mangototoy aw. Kortas niya ay ge. Tulis-tulisan ay ga ni mangulas togel ba ni borngin ay. Ipamasuk ku kantong celana atau kantong apalah itu. O aday tene. Aday bapa anak ni Bapak pengantar jemaat Sion dulu. Bapak Josedin Sumbayak ya. Aida tene. Anak ni Bapak Josedin Sumbayak ya. Sanggay batuonom hinansa resort doay pakon Sion. O enggak masonay. Enggak bohong aku. Musim-musim ni togel hinan ijay hanami. Bayangkon Nasyam. Halanya mungkin lang sa ipardiate. Anggodom maikatong mungkin natalupma ay persembah konon. Salinari isobut hanami bani teks ni ambilat taon. Das do hape hujay itorih na ibata bani pargoluhat taon. Das do. Jadi bukan soal bagusnya suara tumang. AGP mendukung doai bani hahomion ni ibadah. Tetapi bukan singgan ay tumang nasihol isobut. Baru na mangikut kesalahan use na mambain mila suhur ni naibata mangida bangsani bahasa hita bani Meleaki 2 ayat 10 ageaw mambasa honon. Meleaki 2 ayat 10 terjadi do ijay parsirang-sirangon. Tadinya mereka membuat boru kawin kepada orang-orang yang seiman dengan mereka. Tetapi itu marsirang ibuat use boru nalang sahapor sayaon pakon sidia. Maka ni Meleaki 2 ayat 10 mihatahon sonon. Ay huhagigihon do parsirang sirangon. Nini Jahoba na ibatani Israel. Apa naman rukupkon hioni bani hajahaton. Nini Jahoba sebaut. Halaniay jagahanima madirinima. Anjaha ulang bemose. Nah, idah kita ijon. Jangan sempat mengingkari janji yang sudah dilakukan di hadapan Allah. Juga di hadapan manusia. Ulang oseham padan parrumah tanggaunmu. Ulang iben Nasyam songon na mamboli barang. Sedangkan membeli barang pe adong do aturan ni anggo i Indomart. Halani Indomart do sigi jangan ra parbalat jokon nami kan. Barang yang sudah dibeli adon ini tidak boleh dikembalikan. HP banipan orang ay terjadi sanggalang marosu besidea. Ibuat use boru nalegan boru sileban kaawin use sidea. Lang marharga padan nabi nahin ni sidea dopak na ibata. Mereka melupakan itu. Mereka hanya lebih cenderung laho masuhuni harosuni hurni sidea. Nah, makani i hatahon bani ayat teks ni ambilat tahun. Tapi sebelum hujai aha pardomuan nih. Kalau tadi kita katakan aha pardomuan na ipatugah Maleaki nubuatan hubani bangsa ai,
marhitehon ni kehidupan di bangsa ai. Jadi nama korjahon na sonai ai sa sitong ni bukan hanya orang penjahat lang. Nama korjahon na sonai ai terimbas do taruyun dohoma halak na porsaya. Ondo hebat ni. Boy ipengaruhi na lang dear na dear. Say ulang manaminadong na sonai ai kan. Tadinya hanya 5 yang tidak baik. Tetapi ketika bergaul dengan yang 5 tadi menjadi 10. Kemudian sesudah itu menjadi 15. Monang use nalang diarai. Nah, makani bani ayat 15 ihatahon. Ayat 15 sebelum nats tahun. Maleaki tolu ayat 15 ihatahon sonon. Halanyai iparhatuahani mado halak na jukat maruhur. Halak parjahat seng pitah mardohar. Tapi agepe ilajo sidea na ibata, maluah do sidea. Ida kita pambahenan di sidea ai. Sekalipun orang-orang jahat melakukan kejahatannya, ada konsep berpikir bahasa lang mahua-mahua sidea. Lang yuhum na ibata. Kandom masilaka anggo pala masonok kita. Jadi ay mause iparalat kita gabedihud makorjahon nalang uman, makorjahon nalang diar. Maka ihatahon bani ayat 10 nini sonon. Ijai use idahon ni mama parleganon di parpitor humbani parjahat na mambalosi na ibata humbani naso mambalosi na ibata. Ijai pada saat kapankah itu yang dimaksudkan? Ay manay patorang bani teks ni ambilat taon. Sanggah panorang ari ni Jehovah ijay matalar. Maka tidak ada lagi istilah, waduh, au namin si holdo hurhumak korjahon na sonayay. Halanya ha, ay lang mitoro uhuman ni naibata ay, ang goswalari parpudiay do ise mambotohin nini. Kan gatido sonay, kita memang gak ada yang tahu. Tetapi buku Bibelta maceritahon patugahkon pasal ay bahasa ari ni Jehovah ay tidak mungkin dibatalkan atau diabaikan. Ari ni Jehovah ay suatu kepastian doai. Pasti do. Jadi ulang ragu-ragu kita. Tapi lang lau makatahon kalau ari ni Jehovah ay menjadi suatu kepastian, apakah ay pabiar-biarkon atau mabibiari kita supaya kita begini? Tidak. Justru sebaliknya, ketika suatu kepastian ari ni Jehovah ay, maka di sanalah gabe motivasi bata, gabe penguatan bata na sedang mandopakon bage-bage ni hamaholon, bage-bage ni tantangan ibagas pargoluhan dunia on. Masih halani holi hape bani ari ni Jehovah ay, ijay majalo okku, aha na patut parbagianonku. Nah, maka ihatahon na majangin do ari ni Jehovah ay. Na majangin do ari ni Jehovah ay. Anggoy basa hita bani Maleaki tolu ayat 2 ay sonon ni ijay. Tapi ise manaboy manahankon ari parrohnyay. Anjaha ise manaboy jongjong anggota larma iya. Ay songon apoy ni panopado iya, anjaha songon sabun ni panabun. Memang anggo bani konteks Maleaki tolu ay memurnikan, lebih kepada memurnikan. Tapi bayangkon na siya maanggo adong panopa, anggo maseda topaan niyay, kembali dilebur, kembali itopa use, dibentuk lagi cetakan yang baru. Kan menyakitkan doai. Nah, ipadomu sonai bani pargoluhan ta anggo Roma ari ni Jehovah si magiraay. Maka bani ayat saday hatahon salinari isobut kita bani teksnya bilat tahun ari ni Jehovah ay pasti doroh. Maka anggo pasti do ay roh ay memberi dorongan dukungan hubata ase terus kita makorjahon harosun ni nebata selama masih ada waktu. Anggoy ben hanami contoh sonon. Ongga doro tamunasyam
satabi sangga berantakan rumah nasiam hitai nang mau kusukun. Ongga doro. Aduh, sial tumang pangahap anggoro tamu sangga berantakan rumah. Kan na itu kan, HP sahalia itu halanya terlalu sibuk. Langsung pat kita pada rumah nok kanay. Aduh, ngirinya itu lo masang ga ias lang rotamu. Masang ga rapi haganupan gak datang tamu. Ketika berantakan begini datang tamu. Oh enggak dosonay? Oh enggak. Hanami inang mahusukun na siyam ba palangi boto na siyamay kan na itu. Oh enggak. Aupi ongga dosonay. Halani sibuk ni makorjahon na legan, holi maon. Hape pada saat ay marotamu, ngeri pangahap. Mase isobut hanami sonay, sonay maholi anggo iibarat kon kita, paroh ni ari ni Jehovah ay, anggo adong konsep bata, nggak tahu kita kapan itu. Sehingga sekarang lakukanlah apa yang enak menurut perasaan tak. Lang palap or lulobe, halani lapi botoh. Nah, bani sadapan orang ketika itu masa terjadi, maka aima tarbadur ma. Tene, tarbadur ma. Bayangkon kita anggota tarbadur kita. HP sado kahon, ay mapokut tumangamar sermon, mapokut umar PA, mapokut partonggoan, mapokut mandihuti ibadah-ibadah nalegan. Haganupan do mahupokut kon. HP pada hari finish ni ay, ataupun ending ni ay lang komamit torsir-sir kita manjalo paroh ni menyongsong ari si magira ay na ondo iya. Maka anggope ihatahon na menjadi persoalan sering soal waktu kapan itu tiba, ulang gabe ay membenarkan tindak kata untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Wah masih lama itu datang. Langsung ay. Boy do songondokan na kucontohkon ay pasal keberadaan di rumah ta. Sahalido kita lang beres. HP mungkin naroh ay. Wih berantakan kali ya ini. Apalagi mahitain nang. Berantakan kali ya rumahnya. Ini. Sekali itu nyawa datang begitulah berantakan rumah ini. HP sahaliay do sonay. Coba kita. Tene. Nah makani. Anggo ibere kesempatan soal waktu kapan itu, bukan itu yang mau kita perdebatkan, tetapi yang mau kita isi seberapa atau seberapa lama lagi pun itu terjadi. Marilah kita sudah ready, kita sudah siap, marhite na seturut goluhta makorjahon na hinarosukon ni bata. Nah, maka hari na majangin na igoran ijay, bani ise duay majangin. Nini bani ayat sada ay songon pamurunan. Tonggorma narohma ari ay gara songon pamurunan. Jadi gabedoskon anggala maganup halak najukat maruhur apa halak parjahat. Adong ijay dua isobut. Najukat maruhur kemudian parjahat. Ayaha do bedani najukat maruhur pakon parjahat. Benasyam tongon, bahasa si malungon. Kan igoran ijay, songon bois matutungon, songon anggala masidea, najukat maruhur, pakon halak parjahat. Najukat maruhur, boy doai, na berhubungan pitah bani diri ni sendiri. Tapi anggo parjahat, mengganggu diri ini toh Tuhan diri ini dulu bekan mengganggu halak nalegan. Nah, napondok doai lain ulasan tata bahasa holi tene menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi secara sederhana ipahami kita, najukat maruhur, hai jukat dohasan ini kan. HP horjani doi horjai. Langi ganggu, lang mengganggu halak uhur ni gebani. Betul na siyam do uhur ni bani. Kan na do kan? Uhur ni bani, uhur ni paruhur. Ihataho pehata lang siat bani. Tapi anggo parjahat. Lah identik maun ra pakon na ididahita itip-itip yai kan. Manako, marapok pakon na ijahanin. Nyata salian kejahatannya, perilakunya begitu.
Tetapi anggo najukat uhur nok kanay langsay nyata. Kenapa? Karena ibagas diri ni. Nah, kita haganupan sonay manini. Jadi majangin do memang ari parroh ni Jehovah ay, tetapi bani halak nokan naisobut kita ay. Maka jangan ada yang mengeraskan hati. Atak pasalahap ay. Ulang bertahan anggo ay lang dear. Kalau bagus, ulak kumamit turya tahun na siya, manggusonay hape lang boy mengeluarkan pendapat. Bukan itu tujuannya. Silakan beradu argumen lang mahua. Tene, lang mahua silakan. Tapi naigoran ijay, anggo hubani bangsa Israel ay, lang boy sedia menghidupi anugrah na ipaundos na ibataba ni sedia. Lalap makawah bani aha na terjadi di sekitar ni. Jadi nini ijay nokan, tutungon ni ari na si horro ay masidea. Tutungon ay humasongon pamurunan. Memang bahasa-bahasa parhuta-huta songok kanami ipake tani. Pamurunan. Iboto na siyam do pamurunan. Anggo na siyam na poso-poso, anggo lahiri medanora lang, iboto na siyam be pamurunan. Tapi anggo ihuta pamurunan ay sa sitong ni, lang palagajak, tapi milas. Ay mase hatoru do lobe boys. Kanay do kan? Anggo mamuruni maigoran, hatoru do lobe boys. Lama-lama habis semuanya. Nah, nini igambarkon sonay ma parboys ataupun uhuman nasihol mangonay, bani halak parjahat, pakon na jukat maruhur no kanay. Makay hatakon bani seng dong tading bani sidea bahenon ni, urat atap rating pe boys. Halani hatoru do parlobe iboys kon, baru malama-lama pakon na yatasay pe boys. Bayangkon kita. Begitu majangin hape ari si magira ay, bani najukat, bani najahat nokan ay. Tapi ang gobata, masuk mahitaon kan ibagason mahita, ayat 2 on. Naido, ibagason mahita kira-kira kurian ni Tuhan? Ay magay bagasay mahita. Ayat 2. Tapi poltak maanggoban nima, sagala na marhabiaran bani goranku, kuay huruf besar, mataniari ni hapitoron, marhasoman hamalumon itorun ni habong ni, songon anak ni lombu na malupat-lupat humbagas harang. Napatugahkon malas nyuhur bani halak na pinaluah ni Jehovah, sanggah roh ari paruhuman ay. Malupat-lupat songon anak ni lombu. Berarti menggambarkan kemerdekaan, kebebasan, iparmahani, isapalan na bolak, na luas, anjaha mumbur. Jadi ada di sana sukacita. Igambarkan sonay maguluh ni halak na pinaluah humbani paruhuman ay. Jadi ijon ma barisata. Kanay do kan? Inang, ijon do kira-kira barisata atau barisan ni ayat sadanok kanay do. Barisan ni ayat 2 ay mahita. Tini, barisan ni ayat 2 ay. Nah hubata haganupan na hinarga ni Tuhata Jesus Kristus nini ijay marhasoman hamalumon. Ang gonokan ay ipardiatehok kita halak na jukat, halak na jahat, songon uhur-uhur ni dubani goluhon. Langadong komamit torsang sina jelas hukuman yang berlaku untuk mereka. Sipata ang gobani Mazmur 70 toluay, isobut ijay parjahatin tambos-tambos, seng mangunay na borit pakon nalegan ijay hadoharon ni halak parjahat. Adong duha peigoran homa hadoharon ni halak parjahat, bani pesalmen 70 toluay. Holi basahita lang pala sonari ibasahita. Nah, nini mangidah ay rado hampir jiris ahu. Nini pemasmur. Pemasmur makatahon ay. Apalagi mahita kan? Rado hampir jiris ahu
mangidah hadoharon di parjahatai. Mase ay membur do si dia. Lang mangonai bay si dia na marsik songon bay nalegan. Marsinokok kesombongan do si dia. Pakon nalegan. Waduh, sodap do HP gabe parjahat tene. Sada sisi. Nah, ijama holi talar ay nini ay mabalos ni bani teks ni ambilat taon. Yakin mahita, porsaya mahita, jupahata do parbagianan kebahagiaan bani goluh tahun. Anggo terus kita menjadi orang yang taat dan orang yang setia. Das subani parrohni ari ni Jehovah ay. Bahkan ayat tolu tahun. Jadi dogian ni mamahalak parjahat. Ay maningon gabe abu do sidea itoruh ni tapak ni nahinima. Bani namar lulu ay ahu ni Jehovah. Kan artinya kita keluar sebagai orang-orang yang sesungguhnya. Anggo dong nok kanai mengatasi kepalsuan do. Hai detene Pak Untung. Ya Pak, mengatasi kepalsuan kan. Kira-kira anggo dong makin ibinaham hanami pasalai tene Pak. Ulang bedong memang kepalsuan. Sehingga dasma songon nabani hari ni Jehovah ai hujai mahita kan. Hari ni Jehovah ai lang be palsu be. Yang asli. Sekalipun kadang-kadang yang asli itu lebih jelek. Kan naido subana siam ge bunga taon bunga aha doon. Oh? Bunga palsu doon. Bunga palsu, bunga plastik. Tapi kadang-kadang subana siam tatana siam bunga yang asli. Jauh lebih cantik ini. Au hinan pertama huidaon. Huagan do bunga asli. Ternyata ku pegang. Rupanya palsunya rupanya. Jadi bahat do hape sonai sonarion. Tene. Jagonan do idahon na palsuai. Daripada na asliai. Ulak kataon na siyam ay madama se palsu. Enggak itu maksudku ya inang. Langa dong ay maksudku halanin na makatahon mase palsu on. Enggak gitu. Sedikit pun gak ada kesana. Soal perbandingan yang asli dan yang palsu tadi. Maka kita perlu waspada, jaga. Tene, jaga. Ulang halal ni roho lihat jin par mobil na ahado par mobil na puluhan M hargani. Mitor, HP. Ya, laku botong patugah kontene. Naposo sonari lagi ngetrend tapi sudah mulai hilang berita nih gereji ahaduai. Oh, pagogo na siyam langsay maluaw makatahonay. Gereji Ritz, ate kaham agoran niyay. Kan, bayakon kita. So naay mahape palsu do ganupan. Bahkan ada yang mengatakan on mobilhu ay mungkin berlaku bani dunia selebriti tene. Ase songon na hebat iya. On mobilhu. HP mobil pinjaman do. Aduh. Jadi bahat do memang sepertinya yang palsu itu lebih menarik daripada yang asli. Ay masih bahat do humahalak namar ponop-ponop kan nay do kan. Halani inang na asli ay sa sitong ni do mabahat korja ni pakon tanggung jawab ni. Menguras pikiran dan tenaga untuk memperjuangkan kehidupan di keluarga on. HP Roma inang na palsu misal nih. Ketika berjalan, waduh cantiknya itu nih. Ayah hage iberesen kolap pajeng eskondiri ini. Kan nah itu kan? Nah, HP marosu mana siang bapa mungkin mangidana palsuai. Marosu na siang bapa mangidana palsuai kan begitu. Rosuhan. Lang pita marosu rosuhan. Hay maseray iponop-ponop kon tapi ang gua bapay padang bulan on lang adongay. Tapi ang gua dong silakan. Tene ang gua dong sopat do pe panorang ibere ulang adong ponopan. Kanay do kan ulang adong ponopan. Nah, kita ganupan ay may didak kita. Bagaimana kehidupan tampilan kita yang seaslinya di hadapan Tuhan dan itu yang mau dinilai Tuhan. Bani ari parroh ni si magira ay. Ay do. Elang pahala marsan diwaray songon bapa, songon hata ni bapa
na mambasa ting-ting nokan kan bahat ma memang marsandiwara bani guluhon. Bahat tu memang nini Ahmad Al-Barai kan dunia on panggung sandiwara. Jadi yang hita langsung naik. Dunia on panggung manaksihon holong ni Kristus. Ase porisona hape holong niay sangga boritan pe holong do uhur ni holong. Sa sihok kita matong iya. Bani keberadaan taay. Nah hita haganupan ay do sa sitong ni na isobut age bani ayat opat ay. Ang ayat opat ihatahon. Say padingat-dingat hanima matitah ni si Musa jua-jua kay. Titah apa aturan na kondoskon ay bani idolok horep si pada sonni bani haganuk Israel. Jadi kembali ipaingat mengingat menjalankan perintah ni bata humbani gok ni ukur. Halania ulang halani bueni namasa nokan igoluhon gabe lupa perintah pakon titah ni bata ay. Halani sodap ni menikmati pargoluhan on, kita tidak terpikir tentang apa sebenarnya yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nini ijay, suruhonku nini ijay, padingat-dingat, totuang gue mengingat bukan hanya sekedar iotak. Kan naido kan, anggo sobut ijay padingat-dingat hanima. Sekaligus tujuan ni horjahon, lakukan ibagas pargoluhan on. Jadi bukan hanya hayalan, anggo hayalan boy dolang ihorjahon. Menghayal ay sodap detumangkan. Ijay ma boy berhalunisa atak ahagoran nyai kan. Ijay ma boy menghayal-hayalkan sesuatu. Hapelang nyata. Kan? Halusinasi nini inang namar bajuping. Marhalusinasi gati. Marhalusinasi pe boy do parokon na borit. Boy. Nah. Tapi teksnya bila tahun makatahon, ipaulak hubata, ipaingat sangga si Musa manjalo titah ay idolo korep. Itu juga yang berlaku sampai sekarang. AGP memang isobut bani teksnya bila tay, haluahon ay kan hanya karena anugerah. Lang maparna langay maksud nih, kalau kita dituntut berbuat baik ketika kita diberi waktu dan kesempatan. Ulang adong kita menyalahgunahon, mamake ay melegalhon tindak kata marhitay na maka. Enggak betul itu. Kita kan hanya karena anugerah maka kita memperoleh keselamatan. Ulang sonay, lang nalang marguna ay. Justru karena itulah maka kita ipaborhat bani Efesus 3 doay. Ulang adong na memegahkon halani horja. Tapi nini bani ayat 10 ay, hujay do hanima ipaikat. Halanyay, horjahok kanima manamadear. Jadi buah daripada keselamatan itu melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal namadear. Haido se isobut bani ayat 4 ay. Baru bani ayat 5 dan subani ayat 6. Tonggor maon maihatahon nubuatan maleaki on. Pay maparroh ni ari Jehovah ay, suruhon kumaban nima, Nabi Elias, parlobe ni parroh ni ari ni Jehovah, nabulon, anjaha naman jumbutay. Hape on kan anggo bani PL doma terjadi. Doma terjadi dah pasal si Elias. Nah, tapi bani perjanjian baru, mereka justru memahami bahwa parroh ni si Elias ay adalah martudu-tudu hubani si Yohanes Pandidi. Subahita lobe basahita Matius 10 ayat 10 sada das subani 10 tolu. Hase ulang bingung kita holi tene. Maro si Elias doma. Coba basa isedona sir-sirna siya membasa Matius 10 ayat 10 sada das subani 10 tolu. Ada ido pemik nang minta tolong itu ada pengeras suara.
Lanjut. Johannes Pandidi do HP. Nah hinatahon ni ay bani sidia. Iya, terima kasih. Aima pemahaman bani perjanjian baru. Tetapi bani perjanjian lama, perspektif nih, paruhuran nih, halak Israel bani panorang ijia, kehadiran nih Nabi Elia ai sebagai pambobai bani sedia untuk pasingatkon supaya mereka bertobat, berubah. Paimaro ari ni naibata nap arpudi ai parlobe ipasirsir hadirion ni sidea ase siap ase sirsir laho mangalwalo. Jadi sasitong ni na sihol isobut ijay marhite nadop hadir si Elias ibagas pikiran ni sidea dohor mahapero ari paruhuman ai sehingga kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus hidup sesuai dengan harosuh ni Tuhan naibata. Nah, aima naididahita kumbani teks ni ambilat tahun. Baru bani ayat onom. Ayat onom, anjaha iya ma napaula kon ukur ni bapa bani anak ni, anjaha ukur ni anak bani bapa ni, use ulang roh ahu makonahon papa bani tanokon. Ada kembali hubungan yang bagus antara keluarga. Anggoy sobut kita antara keluarga, antara anak dan bapa hubani nyombah. Ijai, maningon terjadi perdamaian. Atap adong, itongah-tongah ta mungkin, ataupun anak na mungkin memberontak hubani orang tua. Ataupun orang tua terlalu membuat suatu aturan yang jelas sehingga si nyombah merasa tidak berdaya dengan situasi ni ai. Nini bani teksnya bilat tahun maningon ipulihkon ipaulak do use ai. Maningon jenges use hubungan ni. Apalagi mangalo-alo paroh ni ari ni Jehovah ai. Artini si hol sobuton maningon jenges do haganupan hubungata. Age sesama hita. Age do pakhasomata. Maningon jenges. Ulang ibuan-buan. Ulang itoruskon angguadong misalni paruhuran. Nalang dear do pakhasoman. Terus ay ibuan-buan kita. Sa sitong ni langdong utung ni bata. Bahkan anggoy pareksa hita bani teks niya bilat taon, mangolati do usiay, bata laho manjalohon kesejahteraan, damay, na binoban ni naibata bani ari parroh niya. Nahita haganupan, na hinahulungan ni Tuhan ta, Jesus Kristus, na pasti ari ni Tuhan patubuhkon pangarapan bani halak na marhabyaran bani naibata. Bata maay. Memberikan pengharapan yang kuat kubata sehingga kita betul-betul margogoh mandopakon goluhon. Ageso na hape na masa. Halanyaha bani sada panorang jalo otta das mahita menikmati pargoluhan na do pinasirsir ni bata naladong bejay hajahaton langadong bejay atak-atak ahape na mengganggu paruhurata nagati mambahin kita susah. Tidak ada lagi di sana. Semarhite ambilanon, ipalumba hubata. Porini penokan ay sopa taruyun. Tapi ada lagi kesempatan untuk membenahi ataupun untuk padearhon angguadong na kurang dear. Tapi anggodong madear, mari pertahankan itu. Tapi angguadong na kurang dear, masih ada kesempatan panorang paima parroh si magira ay. Jadi songon temata topik minggu tamak katahon roh maari ni Tuhan. Ulang pala sangsi hita. Ulang pala sangsi. Itu merupakan suatu kepastian halani domma inubuat kon ay bani bibelta. Amin martonggo hita.
Terima kasih mabamu ham Tuhan nai bata Bapa nami. Lambin iperlengkapi ham hanami. Paima jupah ari ni Jahoba ari simagira ai. Maningon HP ipersiapkan hanami diri nami sebaik mungkin. Ase jupahan, ase boy hanami menyongsong. Ari nadop ipasirsir ham untuk si jupah konon nami. Terima kasih bani haganupan singat-singat. Pakon bani golpa-golpa muhuban nami Tuhan. Mulai humbani hal-hal terkecil. Nagati ianggap hanami. Nagati mungkin sepele hanami Tuhan. Laho makorjahon ai. Tetapi ternyata itu juga sangat menentukan bagi kami. Sebagai nilai tambahan huban nami. Untuk memperoleh keselamatan nakumbamuin. Terpuji maham Tuhan. Pasu-pasu ham hanami haganupan. Age pagorini kuriamu. Na mungkin masih mengikuti ibadah. Lewat live streaming. Tuhan mana tetap. Maparuhurhon sedia. Mapardiatehon sedia. Halani hatuaun. Halani sakit penyakit. Halani kelemahan secara fisik. Sehingga mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami. Riap i rumahmu nama passing on. Tapi hamma tong-tong. Na mendampingi sedia. Na seulang ongga lungunan sedia Tuhan. Bani haganupan keterbatasan. Na ialami ni sedia. Hanami na hadir ijon pe Tuhan. Marhitehon ni hatamu. Gabe apoh-apoh maban nami. Halani riap do hanami menyongsong. Hari simagira ai. Marhite masam-masam ni situasi. Kondisi. Nai perhadap konban nami. Tapi badi ujung ni. Salose. Salpudo haganupan ai. Terima kasih Bapa. Ondos mahanami hubamu. Ibagas Yesus Kristus ihopkop hanami. Amin. Paima yondoskon hita galangata. Tangar hita malobe hata ninay bata. Nagabe onjolan bata lahu manggalang. Ay manatar surat bani psalmen 56 ayat 8. Bere nasyamma bani Jahoba. Hamuliaon ni Gorani. Buan nasyam magalangan. Masuk manasyam bani alamanni. Sonari ondoskon hitama galangata. Hari nama
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangunduskun galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, harohan ni haganup, humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere ham doban nami, goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu, nadob bineremuin ban nami. Sailambin margogoh matongon hanami, ihasomani idop nyuhurmu, apa pasu-pasumu, bani namandalan kon korja nami. Papasing ham magalangan, naginalangkon namion, gabe galangan namisbo ilobe-lobemu, aselambin ihargahon hanami tongon, dear nilayak pakon pasu-pasumuin, marhite napasautkon, harosu niuhurmu, humbani gogoh, pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus, jaloham magalangan, pakon tonggo namion. Amin. Bamu sadokah ni awon o Yesus Tuhan kindodingkon kita. Hamba panami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni hurmu inaguri tongahon, songon na inaguriatas. Bere hamma ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham kuparlajoan, palua ham mahanami, humbani pangago. Manasyam janah barita hon nasyam maitongah-tongah ni si pajuh begu-begu hamuliaon ni itongah-tongah ni bangsa-bangsa binahen ni ay jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubata, jana maidop mauhurni, mangidah hita, idop pakon Tuhan na ibatama, bohini hubata,
Jana ipasorap madamini, bani tondui tabe. Amin. Shalom hubat tahaganupan Bapak Inang. Selamat hari Minggu. Sonai homa agebani nasyam na tetap ope beribadah lewat live streaming. Horas selamat hari Minggu mahubat tahaganupan.